A sad idemo na malo drugačiju priču nakon adventa. Pa dakle, meni je red da ja predstavim naše goste i to iz glazbenih voda. Iz Poreča su nas stigli danas u studio, pa idemo po redu. Znači, gospodin Mladen Đaković iz benda Takur. Lijep pozdrav. Pozdrav. I isto vokal Petra Šugar. Tako je. Lijep pozdrav. Pozdrav. Pa ovako, sad tu možemo krenuti iz više smjerova. A mene interesira Mladen. Mi imamo Mladena ovdje tu, ali imamo opet i stage presence Mladena. Mene zanima ko je točno on iz Takura. Znači, koja je moja uloga u Takuru ili inače u... Ne uloga, nego imamo privatnu personu i imamo stage personu. Da, ovo tu dobro. pred nama taj stage persona. Zanima me ko je on. Da, stage persona bi bio neki Šupak Takur, to je bio moj prvi kao alter ego, koji nije možda bio primjeren za sve TV emisije i radije. Ja sam još negdje 2009. kad sam počeo raditi kao glazbene spotove, htio osmisliti nekog svog lika kojem bi mi snimio glazbeni spot, ali niko mi tada još nije htio dati priliku. Ja sam osmislio tog nekog virtualnog repera koji se zvao Šupak Takur. I objavljivao sam spotove na YouTube-u u nekoj lo-fi varijanti. Onda negdje 2012. smo oformili band koji se isto zvao Šupak Takur. I možda smo 1-2 godine postojali i onda negdje smo se ponovo počeli 2016. smo rekli 16. Ajde, u ovoj novoj postavi gdje nas ima u biti 10, gdje smo doveli i pjevačicu, gdje sam te neke svoje tekstove koje sam imao šaljive i te neke svoje lude ideje, pokušali smo to malo bolje uglazbiti i tako dalje, da to izgleda ozbiljno, da to nije nekakva samo matrica, što ja znam. I onda kada smo malo počeli razgovarati neke ozbiljnije neke razgovore sa nekim diskografskim kućama i nekim promotorima, onda su rekli, ma ne možete se zvati Šupak Takur, neću vas... dobro. Da, meni isto. I smo rekli, ok, kao frontman koji piše tekstove i to mogu biti Šupak Takur, jer to je premeteljka od Tupak Šakura, ako niste, ali to neće svako shvatiti, tako da... Istina. I onda će doći do neke nezgodne situacije gdje neko te neće pročitati, odnosno neće htjeti pročitati, misliti da je to prosta neka riječ. I onda smo mi osnovali samo smo skratili to na Takur. Eto, znači sad znamo malu povijest i pozadinu benda. A mene sad interesira isto da malo ono koje ne znamo da upoznamo sa vašim pozadinama. Pa evo Petra, sad bih tebe zamolio da nam malo kažeš onda 2-3 riječi o sebi. Kako si uopće krenula i došla u bend i što je bilo prije toga? Što je bilo prije benda? Prije benda je bio običan posao, koji sada. A u bend sam stigla jednim čudnim pozivom od pristupnog ovdje. Naime, osoba me zvala kad sam vidio, zove me Mlađo. Aha, zove me Mlađo koji me nikad ne pozdravi na ulici, ali nikad. Nije isti, nego 3 puta sam se s tobom upoznavao. Je li tako bilo? Ne znam. Ide, zove mi da dođe u benda, pardon, ajde izvoli. Da, tamo sam se vraćala s posla, evo i zvao me Mlađo, treba mi pjevačica. Ja govorim, čekaj, prvo da riješimo zašto se ne pozdravljamo. Ja ne vidim, on ne vidi, ne znam točnu priču, ali to je bilo odmah. Da. Meni je trebao malo, znači kad moj taj nazalni vokal koji je... I moj, isto. Da, dobro, ali znači nakon i kad uleti njen refren, ona stvarno dobro pjeva. Taman da malo se odmore uši od i stasa i glasa, sve, i to je bio pun pogodak. Tako da mi imamo onako jedno malo, znači imamo jedan neki hip-hop ili rap dio i onda imamo Petru. Ali nisi rekla šta radiš u životu, molim te? Sve šta treba. Osim muzike i pjevanja, majka sam, kućanica, čistačica, Djed Mraz, Sveti Nikola, sve šta treba. Znači pune ruke posla, vidim. Pune. Evo, znači u bendu su 10 glazbenika, tako to je 10 stilova, 10 ukusa, 10 ideja. Kako se uopće spoji 10 različitih ljudi u jedan sastav? Pa uglavnom Mlađo izbaci svoju ideju, mi svi kažemo uglavnom da se previše ne svađa, može, da, okej, ja ga par puta niti ne slušam, pročitam ili poslušam tek nakon 2-3 tjedna, ajde, kad se vidimo, ali tek kad se nađemo tamo onda krene to sve ići u neko džemanje ili izbacivanje ideja. I onda iz jedne stvari koja je trebala biti konačna, totalno neka 10 izađe vani, baš valjda zbog tih 10 ljudi koji su u bendu. Ali kako sam vidio što se tiče samih stvaranja pjesama, prije nego poslušamo ovaj zadnji hit, mislim da je bar u redu da čujemo jedan koncept kako sve ide. Vi se bavite dokumentaristce, snimate spotove, ali na jednom intervjuu ste izjavili da ste prvo za Oakland City
da je prvo išlo zapravo lokacija, ideja za spot i onda je nastavak. Da, mislim, tu pjesmu još nismo snimili, a već sam pričao o njoj. Zamisliti to, evo. To je progresivno jako. Znači ta pjesma još čak skroz i ne postoje, već sam objavio kako nastaje pjesma. Znači, kad sam došao u... Kako se zove ovo mjesto? Pokraj... Roswell. Kako? Roswell selo je bilo. Selo, to je blizu kojega? To je u Fužinama. Da, u Fužinama sam došao tamo i to je stvarno izgleda super, jer sam tu negdje moram snimiti spot za možda od nekih klijenata koje sam snimao inače, jer sam snimao stvarno dosta jer je super lokacija. I onda je jedna moja prijateljica Barbara Popović meni ispričala da u Ravnoj Gori ima jedan dio mjesta gdje su uglavnom radnici iz drugih dijelova Jugoslavije i da ih oni za Afrikancije zovu Auckland City. I onda je meni palo na pamet da bi se mogao snimiti u biti prema toj lokaciji, da bi mogli napraviti pjesmu koja se zove Auckland City, jer mi je super refren i onda smo već sada složili nekako, samo nismo još snimili audio i spot će biti u biti sniman na mjestu u kojem je nastala ideja, jer da nije bilo toga mjesta, odnosno tog trenutka tamo, vjerojatno ne bi nastala niti pjesma. Auckland City. Auckland City, jel? U toj pjesmi se radi da neki vanzemaljac Iti dođe u Auckland City i sretne šerifa i onda poslije Jean-Claude Van Damme. To ni ne znaš, evo, dobro. Dobro, vidjet ćemo. To ćemo saznati kad dođe vrijeme. Meni je samo interesantan taj pristup. Jer, vi ste zapravo dosta vizualno se onda bavite time i vizualno pristupate na materiju, tako se meni barem čini iz toga ko sam vidio za sada, da ide od slike, ideja za tekst i pjesmu. Čisto mi je interesantan drugačiji pristup. Prije svega ja, znaš, sam snimatelj, redatelj 4-5, evo sad dokumentarnih filmova, i spotova i tako dalje, tako da praktički svaki put kad radimo audio, znači kad radimo, već si u glavi imamo, pa ne samo ja, nego svi, već imamo slike kako bi to izgledalo, a i sam tekst unutar pjesme je dosta vizualno to. Da, ne znam di ga izvučeš, to su njegovi tekstovi vizualni. Sad, onda što se tiče tekstova pjesama, ja mislim da je onda sad bio neki mali tanki uvod, da poslušamo vaš zadnji hit i pogledamo spot. Zadnji ćete mi pustiti ovaj? Molim? Što ovaj zadnji ćete pustiti ovaj? Pa da, mislim da je to bio sada plan. Dobro, ajde. A vidit ćemo kako bude. Ako treba ćemo prekinuti jednom momentu. Ja kad mi počnemo zvati. Može? Da se zna, gledam te s terase, uživaš ko pras. Priča se po selu da si odan KDZ-u, razne usluge im činiš i da pomažu ti zeru. Ako ostavimo glasine i pustimo sa strane, je li istina što čujem da si uzo konje vrane? Pa gdje je problem, frende, reci meni tiho sada, pa da pomognemo malo, zato nas imaš valjda, pa da skupimo neke pare ako treba više puta, jer jednom kad se upetljaš ne skrećeš sa puta. I nema poslije, nisam htio, kunem se, nisam znao, nisam ničeg svjestan bio. I znam da misliš da štetiš nekim trećima, al vjeruj mi, već nam sjediš na leđima. Priča se po selu, priča se po selu, priča se po selu da si odan HDZ-u. Priča se po selu, priča se po selu, priča se po selu da si odan HDZ-u. Priča se po selu, priča se po selu, priča se po selu da si odan HDZ-u. Priča se po selu, priča se po selu, priča se po selu da si odan HDZ-u. Kako zamišljaš to kao nećeš se u ništa miješat? Ne odlučuješ to ti, oni će te zvati kad ćeš im trebat. Recimo za izbore, tad ćeš morat ljude za rukav vući, ko Jehovi svjedok, navaljivati, dolaziti im kući. I onda sve to slikat, poslat, uklikat i dokazat da si ih doveo. A partija će ocenjivati kako si svoje zadatke sproveo. Moj prijatelj, nije to samo tako. Ko se jednom upetlja u to, taj ne izlazi lako. I zato te lijepo molim da razmisliš još jednom, jel sve to skupa toga vrijedno. I nema poslije, nisam htio, kunem se, nisam znao, nisam ničeg svjestan bio. Priča se po selu, priča se po selu, priča se po selu da si odan HDZ-u. Priča se po selu, priča se po selu, priča se po selu da si odan HDZ-u. Priča se po selu, priča se po selu, priča se po selu da si
se, zna se, gledam te s terase, uživaš ko prase. Zna se. Eto, vidjeli smo dio. Čuli smo da je kontraverzan, mislim da možemo pretpostaviti koji dio se tu smatra kontraverznim i šta i kako, ali mene zanima uopće, on je nastao iz, rekli ste, interne vaše zezancije. Nije bio apeliran u startu kao idemo napraviti neku kontru, idemo pljuvati po nečemu, nego je bilo nešto vaše. Pa sad mene zanima onda pozadinska priča. Da, mislim da smo snimali kod Davorina Poropata, tamo gdje biti najviše radimo, snimamo u njegovom kućnom studiju, i onda smo imali kao pauzu u vanu i neko je rekao priča se po selu i ja sam se samo nadovezao na tu rečenicu da si odam HDZ-u i eto, već smo se počeli rekati, ajmo napraviti pjesmu, priča se po selu da si odam. I već smo drugi dan imali nekakav beat i nekakav tekst. A onda danas kada pogledaš iz ove neke perspektive, misli se da smo mi možda nešto htjeli nekoga provocirati ili nešto, ne. Nama je onog trenutka kad nam dođe to, šta se smiješ, Petar? Kad nam dođe to u glavu, mi to pljunemo tako i izbacimo i to je to, nismo niti, pa su sad nam nešto rekli kao, a vi sad za neke druge, ma je. Baš me briga, Ako mi je došlo takav stih i takav nekakav jezični konstrukt i takva glazba, mi ćemo to izbaciti. A mene interesira kakvi su uopće neki komentari publike vaše, šta oni kažu, kakve su mišljenja, kakve su viđenja. Za ovu pjesmu? Da. Pa neće nas baš puštati. Evo, ja bih vam se zahvalio na otvorenosti i suradnji da ste nas na televiziji prvi pustili ovi. Radio... Ne baš. A zato što je, mislim, uvijek se boje neke reakcije nekog drugi da će ti neko se zamjeriti, tako, potpuno razumijem. Meni to ljudski. Mi smo jednostavno htjeli to izbaciti pjesmu. Pa šta bude, da. U jednom trenutku je bilo kao, znaš, ona afera INA, pa... Da. I onda kao, a mi smo imali pjesmu snimljenu, ali nismo je bili umiksali i mi se nazovemo kao, pa imamo tu stvar. Pa šta ćemo? Pa kao šta ako sad slučajno padne u pa šta ćemo mi s tom pjesmom? Ma stari, idemo izbaci sada, pa... Znači da ne propade single, vi ste to onda pogledali. Da, već smo izgubili jedan. Ovo nije bilo uopće u planu izbaciti ovu pjesmu, znači, nego smo malo skužili da se ljuljaju ove stvari, eto, nije se ništa dogodilo, ne želim uopće komentirati. I onda šta ćemo bez te pjesme? Bezvredna je. Mislim da se može preživjeti i bez ove pjesme, ali eto, vi svejedno je tu je i tako je. Mene sad zanima, ljudi koji neki vas znaju, neki vas ne znaju, zanima me, evo, imali smo priliku vidjeti spot, čuti dio pjesme, malo tekstove, mali sam neki stilski izričaj, pa kako biste vi sami sebe definirali? Što vas čini jedinstvenim kao takvima? Petra, ćeš reći šta? Različitosti, svi smo različiti, ima nas puno, jako rijetko se viđamo. Treba 10 ljudi skupiti. Da, treba nas skupiti. Svako ima neki svoj ukus, stil i onda to kad se sve ujedini, spoji, nastane nešto. Šta sad vidimo, ne znam šta nastane, kome se svidi, ne svidi, ali nama je okej. Jer to u biti traje već dosta godina u pozadini. Da. Pa sad nekako, u biti najviše on nas gura, jer mi smo svi na 100 strana, on nas drži zajedno. Da li vi onda gledate na vaš repertoar kao neku vrstu umjetničkog angažmana, da progovarate o nečemu, nešto što vas muči, ili gledate opet na neki način kao zabava? Bez nekih poruka, nazovimo to tako. Ja mislim da imamo uvijek neku poruku. Uvijek je neka poruka, a zabava, ja mislim da nam je prije svega. Znači, da se dobro mi osjećamo kad se da je tako. Mislim, ja imam 47 godina sada. Da, i prvi koncert ćemo imati za... S 50 godina? Da, nije, evo, sad će brzo krenuti, to će reći. Znači, već sam ja imao svoj nekakav onaj put gdje sam radio sa tim i dokumentarnim filmovima. Šta sad čovjeku treba od blizu 50 godina da osniva bend, stavlja neku periku na glavu i da se ludirati i nemam pojma. Znači, zabava je to. A što se tiče tog koncerta, di će on biti i kad će on biti? Da. Što smo rekli? Da, pa evo baš konkretno za Rijeku, mi bi trebali negdje u 5. mjesecu, u 5. mjesecu ćemo najvjerovatnije svirati kod Alena Tibljaša na Student Day festivalu. Alene zvao, si me znam, znači doćemo tamo. Dobro. I imamo nekakve dogovore za promociju kada izađe album, znači u Palahu, baš sa Vanjom, evo smo pričali. To je recimo što se tiče
Rijeke. A sada nam je prioritet još izbaciti sada 2 singla i završiti album. To sam čuo, pročitao, znači to je Privijanac, ili tako? Da, Privijanac, zamisli se. Kriza srednjih godina, neko rađe ljubavnicu, neko kupi onaj Harley Davidson, ja sam snimio album, šta? Isto ti da. I vi isto, da. Šta je kompliciranije od toga? A bit ćeš ovo neko obično. Koliko uopće traje rad na tom albumu? Koliko je već tu godina rada u nizu? Koliko još se čeka da završi? Koliko? Ajde Petra, ne Pa šta ja znam, kad smo počeli? Ajde recimo 2015. Koja je 2023. A završit će, album će izaći 2025. Kako smo šali se. Ne, neće. Izaće. Kako smo rekli, možda da ga završimo sada do proljeća. Tako nešto. I onda izađe na jesen. Na jesen bi bilo najbolje da izađe. Bi trebalo izaći prošle godine. Ali dobro, i ove te sa pandemije i to, pa nije baš bilo ništa, kao sad to, ne možeš ni promovirati, ni ništa, ali recimo da bi mogli... Nije uopće stvar da mi nemamo, stvar tome da mi stvorimo previše pjesama. Znači mi sada kada smo kao uvježbavali ove stare koje smo već snimili, nama dođe ideja za još nekih par i onda mislim da imamo započetih preko 20, preko 20. I morat ćemo to sad malo kao... Moraju prestati džemati. To je najveći problem. Krenu s jedne na drugu i gotovo. Bravo. I ništa smo napravili. Ali ima jedna stvar zanimljiva koju ste mi napisali zapravo u mailu isto. Svi imate ovu priču vašu, ovaj posao, ali imate svoje privatne živote, privatne poslove koji su tu isto onda kose sa ovim, postavljam da to onda isto produžuje taj cijeli niz da album izađe van. A stvar je sudbina bendova u turističkim gradovima. To mi je jedna tema koju nisam baš uopće razmišljao, iskreno. Pa nije dok nisam došao i napravio bend u turističkom gradu. I što to onda nosi sa sobom? To nosi da ti glazbenici koji su po zimi slobodni imaju dosta vremena, po ljeti gažiraju da bi zaradili dodatni, šta bi se rekli, oteli novca koji se nude, znači oni još imaju svi posebno svoje gažerske projekte. Ljudi kada kažeš gažerske, oni misle da su to sad neki hotelski, ali mislim cool muziku svira. Evo Petra, kako se zove tvoj band? Moj, Režime Acoustic Trio, znači nas je 3, pjevačica, bas i gitara i cepamo svaki dan. Svaki dan. Da, tipa, ne znam, od Uskrsa kad padne ili 1.5. recimo do 1.10. i tu nema više mjesta za bilo šta drugo. Jer to je osnova nekih financijskih konstrukcija za zimu uz posao koji radiš i to im jednostavno ne možeš zamjeriti, ljudi, tu si zarade. Da, razumijem. Ja bih se samo malo vratio na ovaj tu band. Što se tiče zvuka, znači funk, hip-hop, rock, crossover. I sad bih ja htio čisto malo da čujemo jednu drugu pjesmu, Give Me Some Love, što nam je isto gore u režiji, tako da bih zamolio da pripreme, pa da poslušamo i to, pa da se onda malo vratimo na sam zvuk benda. Eto. Al ne čujem u zvuku, jer tate nisam sreo da popričam
Sad smo čuli i ovaj stil. Opet razlikuje se od ovoga prije što smo imali, ali što se dosta piše po portalima također je, znači, od zvuka, tu su isto ti likovi koji su dosta otkačeni i sam tekst koji isto malo navlači na humor. Pa, otkud uopće angažirate onda te ljude koji su vam kao glavni u spotovima? Pa uglavnom su članovi benda i njihovi prijatelji, djeca, obitelji, sve poznato i povezano. Jel da? Nismo imali nikog novog sa strane. Pa jesmo, ovdje ovaj mali, šta pa... Dobro, to su tvoji poznanici neki, ali... Pa ima ih u Poreču, svi su mi. Nema audicija ili nešto slično sa spot, ne. I ja procenim na osnovu tog lika, kako sam ga zamislio, ko bi mogao biti dobar za tu ulogu i to je to. Angažiramo ga, pare mu ne damo nikakve honorare, dolazi u obzir. I to je to, bitno da je tako, da nije neki običan lik i to, jer to su sve neki onako, kao i naša muzika. Da. Ovdje je on nam inače i snimao spotove, ovdje on glumi konobar, prvo smo snimili jednu scenu tu, onda se on otišao za vikend, trebali smo nastaviti snimanje i onda se on ušišao. Da, i onda smo snimili, znači prvo smo snimili ovaj dio u publici gdje on mene napada, a poslije smo snimili kad se on ošišao, to je on isti, ali smo kao u spotu napravili da mi je on brat. A inače je zanimljivo da smo se uvijek uvalili, imate neki slovenski Spring Break festival i ja poznam te organizatore i onda kad god oni dođu mi im se uvalimo i snimimo spot, oni nas već znaju Slovenci. Dobro. Svaki puta se uvale neki s tom kosom i uopće gledaju šta ovi rade tu, a ne znaju nas kao, medijski nas ne znaju, ali mi smo njima objasnili da su mi najpoznajši hrvaški bend. Da. To je bila odlica. I da će izaći na MTV, što ga nije istina, ali je ok. Znači, oni se reklamiraju preko vas, a i preko njih. Tako je. Dobro. Zainteresira me što se tiče, Rijeka, evo iskreno neću vas lagati, ja nisam bio poznat, iako vi jeste u glazbenim vodama još od davnih dana, to je istina, ali što se tiče onda same Istre, kako tamo kotirate? Mislim, šta ja znam, sada ni nema nekog većeg imena kao autorskog, što ne? Pa mislim, naši tamo Porečani, njima je to okej. Da, njima je to dobro, da. Čisto samo da vide poznate face ili nešto. Ne mislim poznate face na svjetskoj razini, niti ali... Pa da prije nas su bili, recimo u samom Poreču je bila kultura i poslije cirkus, recimo, koji je probio van. A mi smo možda malo prvi koji je baš još malo šire Da, samo trebamo biti početi svirati. Da, moramo početi svirati. Uživo, da. Znači, završiti album i uživo, a da prije toga ne ostarimo i ne umremo. Ja želim puno sreće i vjerujem da se neće desiti ništa od tih loših dijelova priče. Znači, u Rijeci 5. mjesec možemo otprilike računati da vas vidimo. Tibljaš mi je obećao, znači doću mu snimiti after movie za sve u jednom paketu i nastupit ćemo. Znači, vi ćete nastupiti ako on ne želi da nastupite. Ne, samo ćemo se pojaviti. Dobro, ljudi, ja vam želim onda puno sreće sa albumom, puno sreće sa tim nastupom isto i hvala što ste došli u studio. Hvala tebi što si nas ugostio. Eto. I želim vam sretnu novu godinu isto, mislim da je red. Tako je, i svim gledateljima isto želimo sretnu novu godinu i Božić koji je prošao ili onaj koji će doći. Tako je, svima jednako. Eto, hvala vam još jednom, a dragi gledatelji, evo čuli ste, znači polako se bližimo kraju emisije, a i kraju ove godine. Ja vam želim ugodan vikend, lijepu zabavu, sretnu novu godinu i vidimo se do godine.